بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالي مسلمانا سيد علي فندكي د قصيدة خدا وهاد بيجي دبي توبة بكن قال كي بران جگونه زنبي گران قد گهندن ملكو پران هم لذتو مال دنه دبي قالي برا جخطاي خوا جوا گونه خوي مزن جوا گونه خوي گران قالكي توبة بكا گوه خوا ندا ملكو پران نبي ولا مالي من پره من ياجي لذتا دنياي مال دنیای دبی ضعف گوه خو ندنه دا چونکو اوانا تف گیچ جینا او لذت گیچ جینا وقتی گو تمری تجوی دنیای چوی اگر مال پیتا دا مایا اگر حلال بی تی حسابی ویده وقتی حرام بیجی تی عذابی وکشنه جبرولو دبیش گونه خوش خطای خو توبه بکن ضعف قدر و قیمت ندن دنیای لذت دنیای شخورا نخنا غایا نبی ولا از خمو و خمو اچقا خوشا ان لذت مزن چیا لذت او حبا خوده هر کی گو بگره بر نده او ده بگه تا مقصده گاوا بچتن ویدنه دبی ان لذت مزن او قلت حش خدي بكي خدي حشت بكي وقت حبه خدي حجي كرنا خدي بك في قلبي تدا دبي ويشاخي وي نبردا وي حجي كرنا خديش قلبي خدر نخا چونكو وقت قلت چوي آخرتي وقت قلت كتي تربيدا تيج هي مقصدا خوا چونكو وي خدي جيشت راضي بي تيجي تيج نعمت ربي خوا راضي بي او حجي كرنا خدي د تربيه د اخرت دشتره لازمه و شیرت گوه خوکن خوش اخرت محروم نکن زاد ریا خو پیدکن داهن نبن ویلال منه دبه و شیرت بخنه گوه خدا بحرا خوی اخرت جبیر نکن خوش اخرت محروم نکن وقتی اون آخرت خو محروم بکن اونه پوشمان بن وی چاخی اونه به واویلی خوزی محالو نکربانا خوزی ما عبادت ربی خورا کربانا خوزی ما ربی خو ناس کربانا اونه بیجن اما لوی ده فیده ناده ده بیج بولو و شیرتا من بخنا گوه خودا حجی کرنا خوده بخنا قلبی خوا و زاده خوی آخرت جی حاضر بکن پکی زاده آخرت چیا دبی تقوای زاده ری بزن نبقلات و نان و مان پیدایا او نک مرشدان باش گوه بدن و گوتنه یعنی تدی دوا دینه دی دهنک انسان وقتی گو دمرن وقتی وقت خنه تربیه دا شوره واجد خنه دا سویلکه واجد خنه دا تاسکا واجد خنه دا نانه واجد دینه بر سره وا سید علی فندکی دبی زاده آخرت نه نانا نه خوارنا نه تشتن زاده آخرت چیا تقوایا ترسا خودیا وقتی انسانش خوده بترسه هاوی چاخی او ترسا خوده وی به خیره زاده وی آخرت جی چیا اوا پکی تی ترسا خودل با که علمه گرکت هر با انسان عالم وقتی تشتر لازم به دوی تو بپرسه جئ عالمه وقتی هر با مرشده کی با عالمه کی تخو با علمین دینه خواه تبه سیده که از چلو چما جنته ریا جنت چیه ای گوه ریشانی تبده انجق عالم مرشد اهل خدینا فیدا و نادت ملک و مال بگرن طریقه زلجلال تیده تلف کن جانو مال هیچ تمام کیفادنه دبی مال و ملکیتا فیده نادتا ancak riya xwedê feydê bidêta
اینا خو مال و ملکی خو دوی ریده خرچ بکن، یعنی دوش کیف و دنیای بردن، کیف دنیای گیچجیه اما کیف آخرت دائمیه. جبرولو گرکه یک یا گیچجی نده بیا دائمی. انسان مسلمان گرکه حاضریه خود چه بکن؟ جی آخرت را بکن. کیفا دن بے فیدیا وک خونک بیهودیا، قبرارش مالا میا چاوا دن هنگه دن. دبی کیفا دنیای وک خونکیا. انسان دا آخرت دا جفت پرسن دبی تل دنیای چقا سیمایی دبی روژه که ویا نیو روژه. یعنی انسان هوقاسی عمری کنه هر انجی که هفته سالی بپرسن بخال حجی حیات چاوا در باس بو و به ولا برازی نزانم اما مدید گواز پیر بوما وجه دبی کیفات دنه بوشا وکا خونکیا تدی جانا انسان دخو دا خونک دبینه یک دبی قی سال و مه در باس بونا حل بو کی چند ثانیه نا اف حیات دنیا جی چند ثانیه نا چند ساعت چند دقنا او درباس دبید چه اجبرولو انسان مسلمان گرکا طمیخو نبرده سر دنیای سر کیفات دنیای چکو کیفات دنیای گیچجیه اما کیف آخرت ابدیه. انسان جوی دنیای چه و کوی قبره دا و قبره روحنی کن نها غافل نبن برخومها ریکن لوی تشتی بها بریاوی قاسه هونچنه. دبی قبره خوش نهاده رونی بکن برا لنباو پی بکوی عمل قنش جا آخرت را بشینن برخا بمها بحیوانا غافل نبن. تدی بر زنگینی بچه بو برز و پز بو یعنی حیوانات تهانا مالات تهایا اشتر بيجم عردي تانا بوانا غافل نبا اوانا وي روكش دستيتا چن اينا خوا قبرا خوا چبكش نهادا بتشتي بها دبي روحني بكا چوكو تي چه ويدري او در مالا تيا قدري خوزانبا جمالا خوي نورا چبكا حاضرية بكا دفج مها بردا دفج قولكا بردا دفج برخا بردا. حيفا أفي عمري دلال هون صرف دكن دنيا بطل وقتا بچن قبري هوال وهيبتو بزداندني. دبي حيفا في عمري قو خده دايتا ون دوی دنیا بوشتا دوی دنیا بطال دا ون خشت کن وقتی ون جوی دنیای ون بار بکن ون بکونا قبره دا و ترسک بورا چه بی و لرزک بورا چه بی ونه به عجبا امی چاوا جوابا خودن اما وی چاخیجی وقتی گو عملکی تی باشتنه بی و گمک دویتا کوی تنما کاری جوابا خوشی بده. ایجاد بیش بولو دبی وی عمری خواه ده خوشیه ده ده باشیه ده قنجیه ده چه بکا خرچ بکا. هرچند بدن مالو معاش عمری گو چونای تپاش داهون ندن ایدی بلاش خوکار بکنج بو مرنه. دبی اگر ته مال خوشی بده ته حیاتا خوشی بده ته معاشه خوشی بده ته چه بده عمری گو درباس بویا نماته. اینا خوا اف عمری تی گو مایا وی عمری جبوی دنیای خرچ نکا جبو مرنه خرچ بکا جبوی قبره خوا جبوی تربا خوا جبو آخرتا خوا حاضر بکا. اره تشتی چو چو اما تشتی مایی جی چی بکا دریا خوده دا خرچ بکا وگره تدی گو چی بکا گو جوا گنوه و خطای خو پوشمان ببا گلکی توبه بکا. بیشک بزانن قیمته نادز جبو ما مهلته چندا بقا سی ساعته بگرن خدای خوبتنه. یعنی عمری دائما قیمته یعنی ام چقا بیجنجی زمان ناسکنه اینا خو چند ساعته می گوهنه گرک ام خوب خده بگرن و ام دوش دنیای دوش خرابیه دوش نباشیه
devş haramiye gereke em berdin. Dünyayê bavêjin temam, zikrê bikim daîm mudam, da hûn biçin Darusselam, ew dergo salih diçinê. Divê daîma çi bikin, zikrê Xwedê bikin, dünyayê ji qelbê xwe bavêjin, daîma bê Allah 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 zikrê Xwedê bikin, da hûn herine Darusselamê. Yek ji navê cennetê jî Darusselama dibe kîç çê derê, dibe însanê salih, însanê qenc çine wê derê. Îna xwe wextê hûn bixwazin hûn herine cennetê, gerek hûn çi bikin? Hûn dünyayê ji qelbê xwe bavêjin, hûn daîma zikrê Xwedê bikin, hûn Xwedê nas bikin, da ew der bibe mala we. Da ew der bibe mala we. Ji di son beyta xwe de jî Sêd Elîyê Findikî xwe eleştirmiş dike, dibe heta kengî tê bêje Elî, tu digotinê wek bilbilî, feyde çi ye tu nejdilî, tel gotinê nelkirinê. Dibe Elî erê tu xweş dibêjê, tu xweş şê'ra yas dikê, tu ji însana re wextê got tu dibêjê tu weke bilbila yî, dengê te xweş e, qesîdê te xweş in, ama tu sadece tu dibêjê û tu nakê. Aslında ji me re dibêje Sêd Elîyê Findikî însanekî salih bû, yanî dibê îş negotine, îş kirine. Erê însan bêje jev re bênê bîra hevdî, ama goyek bixwaze bigihê Rebbê xwe, gerek yek çi bike, gerek yek gotinê xwe bi cî bêne. Yani yek zikrê Xwedê bike, yek îbadet bike, yek Rebbê xwe nas bike, yek dünyayê nexe qelbê xwe de, dünya jî çi ye? Haramî ye. Wextê însan haramiyê bixe bedena xwe de, bixe qelbê xwe de bi haramî emel bike, ji vê re tê gotin dünya. Wextê ku însan tiştekî ji bo Xwedê bike, ew ji vê re tê gotin axiret. Vê jê dibe Elî dev ji gotinê berde, dibe çi bike? Dibe wî tiştî bixe heyata xwe de emel bike, da tu bigihê Rebbê xwe, tövbe bibe, poşman bibe, dünyayê ji qelbê xwe bavêje, wî çaxî tê gihê mirada xwe. Vê jê Xwedê Ezze ve Celle me tev de efû mexfîret bike, Xwedê Ezze ve Celle wê dünyayê ji qelbê me bavêje, hubba xwe, eşqa xwe bixe qelbê me. Ez silavê ji we re dişênim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.